Ndabasuhuje mbahaye ikaze mwese mukurikira Isabelle TV show. Mwanya rero w'amakuru agezweho nuko inama y'umutekano yayobowe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Kongo yafashe umwanzuro w'igitaraganya wo gusaba guverinoma ya Kongo guhagarika amasezerano yasinyanye na leta y'u Rwanda, gusa ntibiratangazwa arebwa n'ibyo byemezo niba ari amasezerano yasinywe mu bihe bya vuba cyangwa ibya kera. Ni inama yabaye ku mugoroba kuri uyu wa gatatu nyuma y'uko Perezida Tshisekedi yaravuye mu nteko ishinga amategeko kwakira indahiro z'abacamanza batatu bashya b'urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga rya Kongo. Muri uwo muhango nta jambo yigeze ahavugira nk'uko byari byitezwe, ahubwo abanyamakuru ba televiziyo y'igihugu bahise batangaza ko afite indi mirimo yihutirwa ifitanye isano n'ibibazo igihugu gifitanye na leta y'u Rwanda. Inama y'umutekano yari yatumiwemo abayobozi bakuru mu ngabo nabo mu zindi nzego z'umutekano. Imeze nk'iyi kandi nayo yafatiwemo umwanzuro wo guhagarika ingendo zose za Rwandeya zajyaga i Lubumbashi, Goma na Kinshasa. Imyanzuro yafatiwemo irimo usaba guverinoma y'u Rwanda gukura ingabo zayo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umwanzuro wafashwe mu gihe u Rwanda rutahwemye kuvuga ko nta ngabo rufite ku butaka bwa RDC, ndetse ko na MONUSCO yatangaje ko itarabona umusirikare w'u Rwanda ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Hafashwe kandi umwanzuro wo gusaba guverinoma guhagarika amasezerano yose yaba yarasinyanye na leta y'u Rwanda, gusa ntabwo nihigeze hatangazwa amasezerano agomba guhagarikwa ayo ariyo, niba yarasinywe ku butegetsi bwa guverinoma ya Tshisekedi cyangwa se niba yarasinywe na mbere hose. Amakuru agera ku kinyamakuru Igihe ni uko kuri uyu wa kane cyangwa se ku munsi w'ejo ku wa gatanu haba hateganijwe indi nama iza kwemeza amasezerano agomba guhagarikwa. Bivuga ko hari gahunda nanone yo guhagarika imikoranire mu bya diplomasi na leta y'u Rwanda. U Rwanda rufitanye amasezerano na RDC ajyanye n'imikoreshereze y'imipaka n'ajyanye n'uko ibihugu byombi bihuriye mu muryango w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Binahuriye kandi ku kigo gishinzwe iby'ingufu mu karere k'ibiyaga bigari kiyoborwa na Ndayisaba Fideli. Hari kandi n'andi masezerano menshi biherutse kugirana ashingiye ku kuba u Rwanda na RDC bihurira mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Haraherutse gusinywa ubwo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagiriraga uruzinduko i Goma mu mwaka ushize. Ni amasezerano ajyanye no guteza imbere no kurinda ishoramari hagati y'u Rwanda na RDC. Icyo gihe hanasinywe agena amahame yo gukuraho imisoro itangwa kabiri ku bicuruzwa byambukiranya imipaka y'ibihugu byombi. Hanasinywe kandi amasezerano ajyanye n'ubufatanye hagati y'inzego z'abikorera mu bihugu byombi. Aya yavugishije benshi abadepite ba RDC bavuga ko batumva uburyo sosiyete yabo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yasinyanye amasezerano na leta y'u Rwanda agena ko amabuye yo muri icyo gihugu ashobora gutunganyirizwa mu ruganda ruri i Kigali mbere yo koherezwa mu mahanga. Ku rundi ruhande, imyigaragambyo yo yikomeje gufata indi ntera, aho abanyekongo bari kwamagana u Rwanda. Ku munsi w'ejo ku wa gatatu yabereye i Goma, ndetse ku wa kane uyu munsi bivuga ko iteganijwe kubera i Bukavu. Abigaragambya icyo gihe bateye amabuye ku mupaka w'u Rwanda, abapolisi b'u Rwanda barabareka ntihagira n'umwe ubahutaza. Polisi ya RDC yaje kuza nyuma itera ibyuka biryana mu maso mu bigaragambyaga bakwirwa imishwaro. Umwe mu baganiriye n'itangazamakuru wari uri Kinshasa yagize ati Kinshasa biragoye kumenya uwo bita umunyarwanda, niba ari uvuga ikinyarwanda cyangwa ukomoka mu Rwanda, atabo bose barabijunditse babagendaho. Hagati aho, Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya uyobora EAC muri iki gihe yatanze itegeko ry'uko mu burasirazuba bwa Kongo hagomba koherezwa ingabo z'uyu muryango zigomba kujya kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro ibarizwayo. Yanasabye kandi ko ibice bya Ituri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Bunagana iheruka gufatwa na M23 hamwe no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bifatwa nk'ibitemewe guturwamo cyangwa se gutungwamo intwaro, uretse inzego zibifitiye uburenganzira ku buryo undi wese uzifite agomba kuzamburwa. Bikaba biteganijwe ko abayobozi b'inzego z'akarere bazahurira i Nairobi kuri iki cyumweru tariki ya 19 Kamena 2022. Ni mu myiteguro ya nyuma yo kohereza izo ngabo z'akarere. Ntacyo RDC
RNC iravuga kuri uyu mwanzuro wa Uhuru Kenyatta kuva abavuga rikumvikana mu gihugu bamaganye ibyo kohereza mu gihugu ingabo za EAC, bavuga ko imyanzuro ireba igihugu cyabo idakwiriye gufatwa na perezida wo mu kindi gihugu. Bavuga kandi ko badashobora kwemera ko hagira izindi ngabo z'amahanga zinjira mu gihugu cyabo, ahubwo ko FARDC igisirikare cya Kongo ari ikwiriye kurangiza akazi gakemura ikibazo cy'umutekano muke uri muri icyo gihugu. Nibura kugeza muri 2019 ku mupaka muto cyangwa se uzwi nka Petite Barriere uhuza ibihugu byombi hanyuraga abantu bari hagati y'ibihumbi 40 na 45 buri munsi. Ndabashimiye mwese twabanye muri aya makuru yaragezweho, mbararikiye gukurikira amakuru ataha. Nitwa Isabelle Dusengimana, mukomeze mukurikira ibiganiro tubagezaho.